nga ai khuble ya phi baro ki perlok ki baju kershan bat ai musim nga na kawai kapor sya kawai pat bat ngas ngau ban pan map na phi ba ya ka report ka ba menin nga klem la ban ai dei na ki daw ki bom la kiar te hang ne ngin ya pe ya ka report ka ba dei menta ka khat sau trik jamang ar hajar ar phau kat kum ka report na ka World Health Organization ki ri bat ki daw nong ki bla syakta ha uni covid-19 ki don kumba aspa khat riu teli bat ki briu ki bayo ya kani ka jingpang ha bro shitulup ka perthai ki long sau pu arlak khat phra hajar aspa khat arngut ki bla khya khan riu lak riu phra hajar khandai spa iwei ki bla khat no arlak khandai pho hajar arspa sapu arngot napdeng kine ki arspa khanriu teli kiri bat ki dalanong ki don kemba ship ho teli kiri ki bla syakta palat haunu covid-19 kata kari USA kadai kawai na kiri ke baneng kong tam kabla syakta jor haunu covid-19 haba ki briu ki bayo yakani ka jingpang menta ki lakot ka khat lai lak sau pho hajar khandai pho prangot napo Rusia arlak sau pho ar hajar arspa hanya pho wengot napo Spain arlak ar pho hajar lai phongot napo UK arlak ar phon riu hajar sau spa riu phnyangot basan napo Italy arlak ar pho hajar arspa khan riungot ban riu Brazil silak nyop nyo hajar sanspa prap khandai ngot bah nhau Germany silak nhau huwei hajar laispa henrungut bapra de Turki silak sop huwei hajar sauspa nhau sangut bakhandai France silak laipu pra hajar sispa henrup huwei ngut bashpau Iran silak khat ar hajar nhau spa arpsan ngut te kidon pat katu kani kiri kiba marjan bat kari India kibla syakta haunu covid-19 kata napo Bangladesh baro kibayo yakani ka jingpang kilong khatnyo hajar praspa arfu arngut kibla klat arspa drup khandai ngut bat kibla koj lai hajar lai spa drup huwai ngut napo Pakistan lai pso hajar lai spa lai phnrungut kibla klat henyo spa lai phnyangut bat kibla koj khandai hajar henruspa khandai pesan ngut kidon katu kanne ki perlok kiba kwa tip syapang ke Israel te hangne ngala tho ya ka report kibri kibayo ya kanne ka jingpang na po kari Israel kilong khanru hajar sanspa live khandai ngut kibla khlat arspa rupo arngut kibdang syo thamai khat lai ngut bat kibla koj khat ar hajar laispa rup sangut ti habangi pej kat kum kani ka report na po Israel kibun kibakoj ti habangi phai parsyakari India menta kladon haka kerdan kaba khat ar habayu nujor bat kiwai kiri haka jing syakta jong uneu covid-19 kat kum ka report na katanat ka koj ka khya jong ka sarkar India kidon katu katni kijela kibla palat ya kasan spangut haka jing syakta jong uneu covid-19 kata na po Maharashtra arpsan hajar khandai spa arfu arngut na po Gujarat khandai hajar arspa druphnyangut na po Tamil Nadu khandai hajar arspa arphnyangut na po Delhi nyau hajar khandai spa khandai po prangut na po Rajasthan sau hajar lai spa arpa prangut na po Madhya Pradesh sau hajar shispa nyophlai ngut na po Uttar Pradesh lai hajar nyospa arp khandai ngut na po West Bengal ar hajar arspa khandai phongut na po Andhra Pradesh ar hajar shispa lai phongut na po Punjab si hajar khandai spa arp sangut na po Telangana si hajar lai spa druphnyangut na po Karnataka khandai spa san khandai ngut na po Jammu and Kashmir khandai spa nyop huwai ngut
napo Bihar khandai spa Saphongut, napo Haryana henyo spa khandai Phulaingut, napo Odisha san spa lai Phaprangut. Katkum kanika report kibriu kiba yo yakan nika jingpang tang hapo ke arp sau kenta kikiu kumba lai hajar henyo spa arpo arngut bat kibla klat no shi spa lai saungut. Tementa baro kibriu kibayo yakanika jingpang COVID-19 napo kijala bat kidolendong kibahab hapo kari India kilakot syaka nyopu prahajar laingut. Kibang don hapdeng kajing sya sumar lani aktif kis sob khandai hajar aspa kat khandai ngut bat kibla khya lani konyo arpnru hajar aspa laip san ngut kibla klat ar hajar san spa sob khandai ngut. Dihabangi pai patsaki jala kibadon hapo North East India. Napo Tripura baro shispa san ngut kibakot kan rungut bat kibadang sa lani aktif kis shispa laip khandai ngut. Napo Assam prapan rungut kibla kot laip khandai ngut kibla klat arngut bat kibadang sa menta sau ngut kentum nyongut kibadang syok thamai bat kini kidai kibawan napo Mumbai katkum kajing yatu jong u minister jong ka Assam Himanta Biswa Sharma. Habangi pai pat kajala jongi katkum ka report naka koi kakhya jong ka sarkar India kibri kibayo yakan kajing pang baro kilong khatlai ngut balak khlat iwai kibla kot shiphongut dangsa menta kilong arngut. Tetang kini ki khubol ngangai babaro napten jong pi piadon hapdeng kamet kabasaj baklan karmen ba baro kini kibayo yakan ka jingpang COVID-19 ro kin koino tang hakikan dia sngi de khoble shibun ya phi baro kibay shatpe yakan ka report ka baman lakas sngi in second do biang salashay.